Manipur Pradesh Congress Committee tuang President Kaisham Megachandra Roy Jailo mai press conference bamkante Megachandra Roy saga mai kiuto Manipur khopat ba mai jati tuang Irang Roy kalam suna ri lai gwangna relief camp ko mansai ching rikchruk hian bambame mansai panti azu man kanthe azu Roy kabiu kanthe September ru na chanai ko ANI interview ko Union Home Minister Amit Shah Roy Manipur tuang Irang kalam thai makumna tất cả mấy bu thum hu thang rồi Manipur ko tamai kap na ba mai bom top drone chinsuna ri kai me thiak hai in tha kan the tuna sa ka mai tai nu ni mak mai da we tuna sa ka ne imbu na sa ka mai kyu tho Manipur tong Irang bu ru na sruk hian mai ngan na India Prime Minister Narendra Modi Manipur ko guang mak ba mai ha kum tina so tuna ni sa ka ne mi ku mai ka goi ti hai pian mak mai Megachandra kapum ka hak Prime Minister Office to talana Narendra Modi Manipur Guangkang Memorandum Tilaw Kanthe. Press meet Kautai Kasar District Tong Congress Committee Secretary Dr. Maimom Santikumar Singh akani Congress Committee Worker M. Robindro Singh Guang Kazaw Lokane. Manipur Subang no Magay Tumay Ladun Bang Kau Nambol akani Wainam area Kau Long Inkway Ba May Mera Paibi Kagway Roy Rally Dulanay Jingbang Takanthe. Rally Kautai Kuki Mayta Athung Kang Ba May Village Volunteer Kagway Ta Government Roy Nimnu Magay DGP akani Unified Command hai kalai labo tumai slogan azu kauna oinam kangjai-pung khoroi Nambol Higher Secondary School nganna takane mi tuang rally khautai sisoi me patma khang Nambol Police Team roi tat kajaw lokane Moirang Assembly Constituency Bangkonai mai Kwakta Municipal Council Sanitary Worker guai khang bu sui na padai tuang tulop tipat mangna ba mi hai gongbani mai September chui na kathum ngan melung khau tipat magithai Wakta CSO kagway le kariw na September chut na paday kauray tat may agitation la thau punithe tuna Kokta Municipal Worker gway roy samla menun khau sa kanthe mi tuang lam khau se azu ni tilaw kanthe tiki chulaw makpijang roy September pungu nong tay roy work strike su thau kan tonge tiki concern authority roy chulaw makna gwang mai jang roy 24 September kauray CSO le kariw na agitation takai punithe tuna sa kane Ibu na Kokta Municipal Worker kagway roy tan inthak te mejang roy bazar lum khau phom pha mere padik na bamte kani hotel ganui punu jo me dukan ma khau phom pha me roy tai patagoi khang sini kuk mai luan khunai na bamte tuna sai jang ne nai lung khau zenim stong nurse akani non teaching staff tong bunai tung tolop tipat magithai September chui nong roy OPD akani emergency service kagway hai thinglana agitation takai punithe tuna Trained Nurses Association Jenims President Laimak Popam Ranjita Roy Jenims tong Medical Superintendent Office ma ko protest suna sakan tonge India khaurai me suna Mpok raport hai Kerala Malappuram district khau katingkum tamru natasat maingan me khaurai Manjari Medical College akani hospital khaurai thai bakanthe mi hai Roy India ko Mpok raport hai raliang me supni the tuna sakane Health Authority Roy intuk mai mituang Mpok rapoti hai lainang patmakang kadam na bame tuna sai Manipur Chief Minister N Biren Singh the social media Facebook YouTube akani bye bye me platform khau kingai mak mai la cha sa mai kiau ka mai post tiku mai khani la si sha me kagoi ta nim khang police team Roy operation ta thau kanthe sabon asak ta nim taw lana lokap ko law kanthe khani lan sak ta nim khang phugai ne bame tuna sai cham ngal the